យកលេខ2និងលេខ4ចាក់ខ្សែខ្ញុំចាក់ខ្សែ ចាក់ខ្សែទៀតលេខម៉ានបងលេខម៉ានឈប់ខ្ញុំភ្លេចកត់លេខម៉ាន ចាន់ដេតយកលេខ3លេខ4 ចាន់ដេតចាន់ដេតយកលេខ3លេខ4ចាបងលក្ខណាយកលេខម៉ាន ខ្ញុំយកលេខ3និងលេខ2 អូហូខុសហើយដល់មួយណាត្រូវឯងចុះបងយកលេខម៉ាន ខ្ញុំមើលអត់ត្រូវណាគូ ចាក់បងចាក់លឿន យកត្រូវណាគូ ត្រូវហើយអូខេ자 인주시에서는 정말 인주시 말다 매년 지링로ឆ្នាំ 매년 5월 지링로ឆ្នាំ 칼뱀 그터게 인주 말을 거예요. 자 인주 꽃 축제를 엽니다. 정기 민감 위티 이게 막감 위티 가 페스티벌 자 플라워 페스티벌은 나는តំបន់ 인주 ហ្នឹងហើយប្រហែលនៅ 인주 មានផ្កាច្រើនណាស់បានគេមានកម្មវិធីរៀបចំកម្មវិធីអញ្ចឹងណា이 축제에서는 즉នៅក្នុងកម្មវិធីនឹងមិនដែរ세계 여러 나라의 꽃을 볼 수 있습니다. អាចឃើញផ្កានៃប្រទេសដទៃជុំវិញពិភពនៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងហ៎ ប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោក 특히ជាពិសេស 올해 축제에서는 នៅក្នុងកម្មវិធីឆ្នាំនឹងមិនដែរ 많은 사람이 모여서 ចឹងមានមនុស្សជាច្រើន만 먹 할មិនដែរ 꽃으로 세계 지도 만들기를 합니다. មានមនុស្សជាច្រើនមកចូលរួមហើយបានធ្វើគេធ្វើផែនទីពិភពលោកទៅដោយផ្កាចឹងគេយកផ្កាធ្វើផែនទីពិភពលោកចឹងណាលក្ខណៈពិសេសក្នុងកម្មវិធីឆ្នាំហ្នឹងចឹងហ៎또 평일 오전에 가면ចឹងបើសិនជាទៅពេលព្រឹកថ្ងៃធម្មតាហ្នឹងមិនដែរ 무료로 꽃다발을 땡 꽃 그림 그리기를 할 수 있습니다.ចឹងគាត់អាចគូគំនូរផ្កាហើយបន្ទាប់មក 꽃다발 អានឹងបាច់ផ្កា 꽃다발 ណាបាច់ផ្កាចឹងកន្លែងហ្នឹងជ្រើសរើសគេយើងមើលខាងក្រោមចឹងហ៎자 기억에 들어갈 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 요 lịch 3 thật bóng 정답 lịch 3 thở quay 만들 거나 자 꽃다발을 만들거나 chẳng thơ bạch ca đã ớt cắt lái rồi mới có 만들거나 rồi mới có 꽃 그림 그리기를 할 수 있습니다. chẳng cần ai cái ai thơ bạch ca đợi cắt lái rồi mới có nên ngày cô cùng nụ ca chẳng ngó chẳng chậm lại với lịch 7 ok Mình nhà cô thà cô ta bán bạch ca này nè. Nâng ngày này cốt ta bài. Nâng bạch ca nâng. Nhưng ca trường bay thế nào nó. Này cho con nó mình ca ta nó bay ngày tao trường. Ôi quá quá tao. Mấy bàn ta nó bé bóng. Nhưng lưu cái ta vô. Nó ta đà. Anh đi thà. Bé ăn những ăn ta. Bàn tay nó bé đại sở xế cái xe thà. Bạch ca thế. 자, 그 다음에 52번. 무엇에 대한 내용인지 많은 것을 고르십시오. 꽃축제를 여는 이유. 꽃축제가 열리는 장소. 꽃축제에 들어가는 방법. 꽃축제에서 할 수 있는 일. 정답은 4번이에요. lịch buồn. 4번? 네, 맞아요. Chồng vậy hả? Chồng ngồi tới đi. Bọn chẳng đẹp đâu mẹ. Ây da. Ây da, chồng ở đâu đi tôi lo chồng dùng chui có đâu chạy. 정답 4번이에요. Bạch đỏ coi chừng. Đó. Em mày trong prao nhiên tìm vào mùi mà prap mến. Ok. Đại sai nó khá một cái bạch chạ nó cả lại Inju si bật mẹn. Nó ngay nơi đầm bọn Inju bật mẹn. Bọn ta nó kháng khỏi cái bởi dối chẳng á. 특히 집에서 이게 담아 올해
올해 축제에서는 정말 그런 까미티 지난당 미엔 에게 클라다이 정 게투어 깜삐 클란 또 뭐게 만투어 판티 비법록 năng dục ca thuộc pan ti bị phộc lộc hai mấy tiết cái thuộc bạch ca hai cái ai có ai cú rụp năng ngày đọc ca năng tiết cốt cream cú rụp ca do ro nó panty ở đây bằng 세계 지도 판티 판티 세계 남은 비법록 오케이. 자, 그다음. Năm sman là chùm nuôn bay đã mơ từ bùng. lịch buồn. 자, 53, 54. lịch 4 lịch pi Lịch buôn lịch pi. lịch buồn lịch pi à. Nhóm chắc sai tam chân đền này cô. Dạ. Vì môn chân đền chắc sai tam nhưng mà là nhóm chắc tam chân đền đâu. 됐어요? 자, 저는 감기에 걸려서 오늘 학교에 못 갔습니다. Ban tơ sẽ là riêng Tết ngày ni là sai kê. 다 sai. 감기에 걸려서 병원에 가고 싶었지만 뭐더라? 다고 짱뜨뱃 번따이게 한국어를 잘못해서 그냥 기숙사에 있었습니다. 만에 크농 nơi đặt nông kỹ thuật sai đại sai tại quát ở sứ bậc cai 회사 그래 그때 빼놓 나 친구가 기숙사에 와서 정말 배과랑에 먹간 기숙사는 할 mấy tiết 저를 데리고 병원에 갔습니다. 내가 요과도 빼다 저를 데리고 병원에 갔습니다. 기숙사로 땡 친구가 밥도 사 주었습니다. 기숙사. 친구가 밥도 사주었으면 할까 반 땡. bài ở nhằm tiệt. 땡 bài ở tiệt 정어 정말 고마웠습니다. 버지요. 꼰클랑나. 자, 가장 알맞은 것을 고르십시오. Lết buồn. Karaoke 전에 문벨 tập 1. Môn pe tập 1 기숙사 vậy. Ngày môn pe tập 1 기숙사 nó quạt mấy. mấy pẹ quạt nắng có 땡 bài. quạt tiệt 정어. 장 정답은 4번 맞아요. 4번. 맞아요. 자, 54번. 윗글의 내용과 같은 것을 고르십시오. 저는 오늘 밥을 못 먹었습니다. 저는 오늘 친구하고 병원에 갔습니다. 오늘 친구의 기숙사 방에 갔습니다. 저는 오늘 학교에 가서 친구를 만났습니다. 정답 2번이죠. 그쵸? 병원에 갔습니다. 내가 만tâm tí pet chỉ mỗi nắng mặt phẹp hoặc quạt. Ok? 네. 자, 넘어갈게요. 쉽죠? số thật bóng. số trên không dập phao tiền. Anh đang xua lên nè cô. Tại đọc tê blog ọt xua chẳng tê. 55번. lịch mui, lịch bay. Nhằm do lịch môi nâng lịch bay đây nè cô. Lịch môi lịch bay. Bạn mà anh trai nó tam tại nhông. Nhằm cho ta chắc phai tan chân lên anh. 자, 얼마 전 만화 박물관이 문을 열었습니다. 사람들이 박물관. 그 노집에 저 반박 까피ประมาณ ngày môn 정어. 이 박물관은 사람들이는 매달 1960년부터 지금까지 땅빛 지난 몇 번 보는 학습을 한 매달 나온
여러 가지 만화책이 많이 있습니다. chẳng có miễn sắp cầm nối chi cho xem chỉ tràn miễn năng ngày tranh mọc được ở tăng phí năm một quan buồn nói học sắp là hôn mà đỏ lời đỏ bài chợ bòn chẳng á 유명한 만화 영화도 즐길 수 있어서 증증 có ai cầm sánភាពយន្តcầm nối chi cho đây là bay bàn phòng đá 특히 아이들이 좋아합니다. chẳng 크맹 조chất chi xe tại mà đòn 그리고 하이 이 만화 박물관에는 너 사람한테 그럼 노집이 쩌는 mạch đá 땡 만화책을 오랜만에 다시 읽으러 오는 어른들도 많습니다. có miễn 어른 nữ cha chỉ tràn ngày móc đầm bấy an sẽ phơi mà đòn tiệt sẽ phơi cùng nữ chi cho nâng mà đòn tiệt người ta quạt khan an chỉ dùng mà hai trắng con mà an nâng ngày sẽ phơi cùng nữ chi cho mà đòn tiệt nơi cái lại nâng á nơi mà bằng mưu quan nâng trắng á nè 그래서 정답 자 1번 오랜만에 다시 자 요즘에 나온 어릴 때 읽은 아이들이 만든 박물관에서 빌려온 1번 bằng 1 cha anh có lấy ngôi này cho bong đợt tay tiết vô môn kia nè cô 자 그리고 이 만화 박물관에는 만화책을 오랜만에 다시 읽으러 오는 어른들도 많습니다. 이 만화 박물관에는 만화책을 lịch em nói về lịch lịch 정답 2번 đợt sai tại miền mình cha quạt mau chay quạt mà an sập hơi nhưng mà đong tiết chẳng ở bóng 다시 읽으러 오는 어른들도 많습니다. con mình mà an mà đong tiết ở sao quạt khan an chỉ dụ chẳng miền này tha sập hơi nó quạt bàn an tam bị khmer chứ 어릴 때 읽은 chẳng 만화책을 sập hơi cùng nối chi về chó đại bàn an ca bị nữ khmer ca bị khmer chẳng á nè 오랜만에 chỉ một hai quạt bàn bọc an mà đong tiết chẳng hả còn miền đứa cha chỉ trán ban bọc an mà đón tiệt nó sẽ phơi cùng đối chi với chó để ban an ca bị nữ mình chẳng hạn chẳng chăm lời về lịch pi bọc nữa chồng mẹ nhung cái thằng lịch pi đấy tại sao mai cái nhà lịch mui không to ba hay mua tao chỉ lo mình nè orin nâng môi na chắc môi na mình nè 어른 nâng mình được cha bọn 어린 nâng mình 어리다 자 어린은 크맹 어른은 늦자 còn ta sầm khăn cái bây giờ cái hint cái ao nữa nha nơi khẳng một đài mà tăng bị quát cái bao tăng bị năm một quan buồn nói học sập thở hôn mà đau lời chứ nó khẳng mốc về miến cái bây giờ tha về miền miền sập hờ cùng đối chi với cho năng tràn cho ngó hay còn miến và trang chia video cùng nụ chi về cho là bay phòng đài chứ mình tha khmeng chơi cho tay sập hờ cùng nụ chi về cho mình tha phiệp dân mình tha sập hờ 그리고 hai bữa tọ máu cái vậy tha hỏi cho mình tha tẹt tông pi 어른 chẳng 어른 nó chỉ tu tới ca bị nơi khmeng còn mình thọp an sập hờ chẳng đài chẳng quạt mà an sập hờ nó mà đòn tiệt chẳng á nè tại sao tại sập hờ nó việc bạc tăng bị năm một quan buồn nói hốc sập máu mình lẹ chẳng hin cái ao bị bay đài chẳng nó cái lại nằng hay sầm khán nó cái lại nhẹ 다시 읽으러 오는 chính cái pháp 다시 nó cái lại nằng 다시 mau mà đòn tiệt mà an mà đòn tiệt chẳng nó chẳng bên này tha sập phơi nó bên này ta quạt lọp an này chứ ta sao quạt chim nữa chắc là bây giờ quạt lọp an bị khmeng nằng màu ấy nên ta trong đã bị y bom ok 네 그다음에 자 56번
윗글의 내용과 같은 것을 고르십시오. Giờ lịch bay. ឆ្លើយឡើងសុភាព이 박물관에는 어른들도 많이 옵니다. 헷갈릴 수 있어요. 네? 정답은 1번이에요. 1번? 왜 그럴까요? 자, 일단 닉비맨에 만화 영화가 없습니다. 어미엔 រឿងភាពយន្ត គំនូរជីវចលនឹងទេអានឹងខុសហើយដោយសារគេថាគេមានគំនូរជីវចលនឹងថនតបមក 박물관은 어린 만화 박물관입니다. 이 어린이 만화 박물관에는 សារមន្ទីរសម្រាប់កុមារអញ្ចឹងណាគំនូរជីវចលកុមារហ្នឹងក៏មិនមែនដែរហ្នឹងណាចាំមិនថាមានទាំងសភៅគំនូរជីវចលសម្រាប់មនុស្សចាស់ធ្លាប់អានតាំងពីនឹងមកអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងវាមិនមែនទេចាវាមានលេខ1ហើយនិងលេខ3ថាអត់이 박물관에는 어른들도 많이 옵니다. អញ្ចឹងក៏មានមនុស្សចាស់ជាច្រើនមកដែរថាអត់អញ្ចឹងគេដាក់ម៉េច 오는 어른들도 많습니다. អញ្ចឹងគេមិនដាក់អញ្ចឹងលេខ1ហើយអ្វីបានជាលេខ3ខុសដោយសារ이 박물관은 1960년에 문을 열었습니다.គេថាសារមន្ទីរនឹងបើកតាំងពីឆ្នាំ1960គេមិនដាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងគេដាក់ឲ្យ 얼마 전 만화 박물관이 문을 열었습니다. តែបើកថ្មីហ្នឹងឯងប៉ុន្តែនៅប្រយោគខាងក្រោយគេដាក់មក 이 박물관에는 ជាងថានៅក្នុងសារមន្ទីរហ្នឹងមានអីគេមានសភៅគំនូរជីវចលជាច្រើនដែលមានគំនូរជីវចលតាំងពីឆ្នាំ1960រហូតមកដល់ឥឡូវអញ្ចឹងមិនមានន័យថា 박물관 ហ្នឹងបើកនៅក្នុងឆ្នាំ1960ទេមានសភៅគំនូរជីវចលតាំងពីឆ្នាំ1960រហូតមកដល់ឥឡូវអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេសំដៅទៅលើសភៅឯគេមិនសំដៅទៅលើ 박물관 ទេណាអញ្ចឹងចម្លើយវាលេខ1 땡이에요. X. 땡땡땡 X. 아니요. 짝 sai tam chẳng đẹp chăm men. 1번이에요 1번ចឹងមិនថាគេដាក់3បន្ទុកដោយសារហ្នឹងហើយចង់ឲ្យយើងភ័ន្តច្រឡំចឹងណាអូខេគេចង់ប្រេងយើង ចង់ប្រេងហ្នឹងហើយចឹងថាមើលឲ្យច្បាស់មើល ខ្ញុំមើលច្រើនដងនេះគ្រូបានខ្ញុំគិតថាយកអានោះនៅតែខុសទៀត អត់អីបើបងអត់សូវច្បាស់ចុចលេខ3ត្រូវហើយប៉ុន្តែលេខ3នេះខុសហើយលេខ3ខុសតែវ៉ៃពេលខ្លះអត់មានច្រឡំជាមួយណាទី1ហ៎បងពេលអានទៅខ្ញុំគិតថាបងមកទី1អាទី3ទេខ្ញុំគិតថាថ្ងៃហ្នឹងតែលោកមនុស្សចាស់មកថ្ងៃហ្នឹងទេអត់គាត់មកថ្ងៃហ្នឹងច្រឡំវាថ្ងៃស្អីទៅមិនមកអញ្ចឹងអត់អីគិតថាវាប្រទេសកាឡាទៅពេលខ្ញុំយកពីចន្លោពីអាយុជើងមកប្រទេសកាឡាគឺពីចម្លើយលេខ1ប្រទេសកាឡាសាប្រទេសកាឡាទៀតដល់ខ្ញុំដាក់អាយុជើងនោះមកគេដាក់មានថប់វាអាចប្រទេសកាឡាចឹងណាណោះចេញចំនួនបងលក្ខណៈស្អប់មកហើយខ្ញុំយកលេខ3ខ្ញុំស្អប់ប៉ុណ្ណឹងណាគ្រូមើលច្បាស់លេខ3លេខ1មែនបាទ topic 2រៀនថ្ងៃសុក្រចាលេខ3ហើយលេខម៉ានខ្ញុំយកលេខ3ហើយនឹងលេខ2លេខ3ចាបងដេតលេខ3លេខ1បងលក្ខណៈលេខ3លេខ2លេខ3លេខ1លេខ3ខ្ញុំឲ្យឱកាសម្ដងទៀតមើលច្បាស់ហើយច្បាស់ហ៎ជីនចៃអូបាទជីនចៃអូ 확실해요?ច្បាស់ហ่า
확실하다. này ta chậm ba hả năng. 확실? 확실. 확실하다. 확실. 확실해요? 확실. 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 확실하다. ba mến. ba thôi Chị ba nó. ba Bà có tới nâng. nhóm sập cho nhóm cho ba hay. Cho comment vô. Nhà cừu nhóm xôm riêng trâm mong đọc là thôi nhóm bác này lên trang rồi. Ok nó ngay thầm đọc cả lá hết bông ở đâu mong đọc môi của em chập đa mong buồn từ đại chẳng. 자. 가다. 쨍 chập đam pi khá pi ná từ. Ok. Mơ ta khá mơ ná sân bà này. khá ná. 자 khá. 채소가 싸고 좋아서 많이 샀습니다. 납은 지난 주말에 채소를 사러 시장에 갔습니다. Chẳng còn ta mơ bài dục nâng. Đằng này ta chập đam pi ná từ. Ok. 지난 주말에 가비였던 몬 채소를 사러 시장에 갔으면 ban tập sát đằng bay tên bà lại. Đó, tên bà lại. Chà. Chẳng chập đam pi đá từ. Chà ná. Chẳng đá hai bà tọa máu. Vì miền khá hay vì miền thả. Đó, chẳng dừng mơ khá đừng mơ có dừng mơ thả. Bà tọa máu á. 자, 가가 채소가 싸고 좋아서 많이 샀습니다. 또마 답은 아주머니가 주신 토마토 때문에 기분이 좋았습니다. hay 랍은 게다 채소 가게 아주머니가 토마토를 하나 더 주셨습니다. tôi dùng phơi tết tết chứ nhỉ 왜? 자, 다 요즘에 토마토 정답 3번 맞아요. 자, 가 채소가 싸고 좋아서 많이 샀대요. Chẳng tận muốn coi mình tơ tên bà lại nập xa. Bà tọa mà để xa tại bà lại cái bà lại nâng biết thao khái vì là o tiệt tơ bằng quát ban tênច្រើន. bà tọa máu ấy cái 채소 가게 아주머니가 좀 mình đã lụa bà lại nó hàng nữa mấy cái 토마토를 하나 더 주셨습니다. bạn áo bị bỏ quạt màu muối thay mà quạt muối tiệt chẳng hạn. 그래서 아주머니가 주신 토마토 때문에 chẳng đã sa tay bình bỏ đấy mình quạt áo ấy nữa nghe sa tay bình bỏ nó còn thôi quạt mấy thôi quạt mình là róm lọ. 그래요. 그래서 3번 맞아요. 그다음 cho cái thai môi muối. cái thai môi muối tiệt. cái thai môi muối tiệt mẹ róm lọ. 자, 그다음에 가라. 먼저 뭐 가에는 뭐라. 이거죠. 남극에는 펭귄 우체국이 있습니다. 부터 말라 펭귄 우체국에서 이렇게 번 돈은 남극 펭귄을 위해서 사용합니다. Chính mới tập bị ví dụ nó cứ dừng đừng thay vì chấp đam mà bị khả đây. Đây bây giờ chính tập 4 cái này nom. Penguin. À sắp ní họ bóng sắp penguin nó. Đây lưới, đây khơi nhé. Tam tu hả? Sắp phe. Cả phe đau quay tè đây phật gió. Đau chụt đó. sắp penguin này penguin. Chẳng 남극. mấy cái hai thằng bay khăn á. khăn tơ bông này. bay khăn tơ bông. 펭귄 우체국이 있대요. chẳng miến 우체국. population이 펭귄. cái tọa máu mệt đáy chẳng chấp đam pi khà. giờ mẹ lịch bay còn mẹ lịch buồn đáy. 자 tọa máu thả rồi mới co ra. chẳng như mới thả máu 여기에서는
관광객들이 쓴 편지를 전 세계로 보내줍니다. chẳng nơi cái lại nâng 관광객 chẳng phiêu tes죠. 쓴 편지 chẳng 아사봇 다 phiêu tes죠. 반스세 nâng 전 세계로 보내줍니다. chẳng nhớ tới cắn trong mình phục lục tầng mù tại mà đòn chẳng nhớបន្ទាប់មក 탄데 그래서 2번 맞는데 잠깐만 또 우체국에서는 여러 가지 펭귄 기념품도 삽니다. hai nơi 우체국 nâng có lúa nấu rồi bò nụ sa buri 펭귄 지자라한테 방다에 정어 펭귄 우체국에서 이렇게 번 돈은 정 로이 다이록 반 먹비 버프레스니 펭귄 nâng mệt đá làm cái penguin을 위해서 사용합니다. 프라프라សម្រាប់នឹងសត្វភេនៅតំបន់នឹងនៅតំបន់ខាងត្បូងនឹងបែកខាងត្បូងនឹងអញ្ចឹងចម្លើយវាលេខ2បងរ៉ាខាងក្រោយគេតាកុំមក 1번 자 가 먼저 나 여기에서는 ចឹងអាកន្លែង 여기에서는 គេចង់បញ្ជាក់ពីកន្លែងណាពីអា penguin 우체국 ហ្នឹងគេចង់បញ្ជាក់ពីកន្លែងហ្នឹងចឹងណាចឹងបន្ទាប់មកថាចឹងចម្លើយវាលេខ1 1번이에요.អូខេ ខ្ញុំសោះ គូច្រើនពេកមួយច្រឡំចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏ដាក់ពាក្យ 여기에서 ចឹងដំបូងគេបញ្យល់ថានៅណាំគឹកហ្នឹងវាមាន 우체국 penguin ថាអត់គេបញ្យល់ពីកន្លែងហ្នឹងគេនិយាយពីកន្លែងហ្នឹងសិនបន្ទាប់មកគេបញ្យល់ថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងអ្វីចឹងគេដាក់ 여기에서는 ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគេធ្វើអីចឹងជាទូទៅភ្ញៀវទេសចរដែលគាត់មកគាត់សរសេរសម្បត្តិនៅកន្លែងហ្នឹងចឹងគេផ្ញើទៅជុំវិញពិភពលោកចឹងណាបន្ទាប់មកគេមិនដាក់ទៀត또 우체국에서는ចឹងនៅប៉ុស្តិ៍ប្រេសនីនឹងមិនដែរ여러 가지 펭귄 기념품도 팝니다ចឹងក៏លក់របស់អនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងៗជាច្រើនតាក់ទងពី 펭귄នឹងដែរហើយដូច្នេះចឹងបានគេនៅខាងក្រោយគេបញ្ជាក់ថាម៉េច 펭귄 우체국에서ចឹងនៅប៉ុស្តិ៍ប្រេសនី 펭귄ហ្នឹង이렇게 번 돈 이렇게ចឹងការដែលរកលុយបានមកតាមរបៀបបែបនេះរបៀបបែបណារបៀបដែលគាត់ដូចថាគាត់លក់ហ្នឹងហើយគាត់សរសេរសម្បត្តិឲ្យអាចផ្ញើទៅជុំវិញពិភពលោកឲ្យលក់អារបស់អនុស្សាវរីយ៍ទៀតផ្សេងទៀតចឹងណាចឹង 이렇게 번 돈 បញ្ជាក់អំពីអ្វីបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពខាងលើដែលគាត់លក់ខ្ញុំភូមិហើយគាត់ហ្នឹងហើយមានសរសេរសម្បត្តិឲ្យផ្ញើឲ្យអីចឹងចឹងមកថាការដែលរកលុយបានមកពីរបៀបហ្នឹងគេប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្វីសម្រាប់ penguin តែនៅតំបន់ហ្នឹងតែម្ដងចឹងណាចឹងចម្លើយវាលេខ1អូខេតើអត់បងនេះ